civak bi xwendin û zanînê geş dibe û cîhan roj bi roj pêş dikeve û tiştên nû bi mafa pêşkêşî mirovan dibe. Wek tê zanîn dibistan mala xwendekarayê duyemîn e. Roleke wê û mamosteyan di perwerdê û avakirina civakeke bihêz û hevgirtî de roleke bingehîn û serekê ye. Lê dema dibistan bibin wek kolana û mamoste bi erkê xwe ranebin. Helbet wê nifşekî têkçûyî derkeve holê û di encamê de wê civak biherife. ام مدرسه دم قال لك كيمانيه ما مدبينن انه مدرسه مشكله دراسات دم دبينن هم نقصي ما دراسه دم دبينن دم امتحانات دم قال لك مشاكلات بينن مصاعبه ما برن جان هنك مشاكل جالي مدرسه جمع هنن مشكله ما اول كهرباء جمعتنا شاشه عرض شاشاتي عرض مربينن ادواتي متطور مرهنا بينن انه كتاب جمع متوفر تنن تبي ما نقدر نكرم شكل كامل جمع كتاب تنن مشاكل مسر انه كهرباء اوليك انه سر امتحانات نحس ان طالب جمر طبقي مرت بين صرت طبقي نفس اسئله بكتبينها نحس ان قام طالب شعوري طلبه مرتنا هي ام بهيبين انه ابتشتان اجمع بوفرن قازن انه لجنه بين مدرسه ما بشجعين نسرت اشتا مرسدي نفسي تكبرنا مدى مشاكل ما ناس بكن مشاكل دراسي ناس بكن بحس انه قام طلابا يعني ما بشجعين نسرقن من تفوق انا مجواله يعني مرايا بلدي خوراك انا متخشكي ولا بخازن او خندکارک دن رخنی خال ماموستیان کر او گوت گهدانی بشاگرتان آکن. أنا كاجي أف ماموستي موان أختا درباسي شعبا ما دبن اهتمامي بمناكن أختا جو درباس بن تين أجو حافظ كربة أجو حافظ نكربة اهتمامي بمناكن يعني بحت حافظ كر حافظ نكرب جهنما تكري يعني شيء من نجي تشتي سرخو مكر وتشتيدني يعني بكر تنكي شيء من نشتيه يعني أنا كم أختا بونيا صدان وك يعني إنه ما تشتك جي في منكر يعني تشتكي جما في دنا تم يعني قم حافظ بكن جناين إيه أختا روك محافظ بكن رجادني المناسة معنا أمي بين دمان المناسة ما تشمامي حافظ بكر جبوتشي يعني افتشتا انه اهتمامي بناكن زيده وخلال قش يعني استاذه انه تم مسلمه اختها درباز بن المبسه معن مي حافظ بكن اهتمامي بكن ويتاغي يعني ويقول لك حبش ما يعني تشتي مزن شو عند ركبن بگوتنا خندکاران گلک کماسین دبستانا هنه لورا او راستیه گلک برسگریک و آستنگیان دبینن خوازن انه باز بسطام سرمد هاتم خوازن انه جمر مازوتي بوفرين جمر صبا قال لك طلابنا خوش هنن انه قال لك اوضاعي والناس سامحين نقول مدرسه جاردي ارجي مرحله جديده مثلا انا التهاب مفاصل مره دكتور من عندي جزور مدرسه بس از خد از يعني از بلادها في حد دراسه جم هي جبو دراسه استيم از نفسها خد عارضين مش خاطر جبو دراسه استيم جناب دبستان دربêsiyê Gulnaz Hisên راديو دنگê Zelal